Mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi hari habera iturika ridasanzwe aho abaturage bo muri uyu mujyi babyutse bumva urusaku rudasanzwe. Ibi byabaye ku itariki ya 1 Mata 2026 aho abaturage bo muri uyu mujyi babyutse bumva urusaku mu ijoro, hanyuma bakumva ibintu biturika mu buryo budasanzwe, aho basohotse hanze bakabona ikirere kirijimye ndetse ari kwakamo ibintu by'amabara atandukanye. Gusa nyuma byaje kugaragara ko ari raswa ryaje kuba ry'amabombe matoya. Igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kiri mu mahoro cyangwa se mu mutekano muke nyuma y'uko kije kuba gishinjwa ko kivanga mu bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane ko bivugwa y'uko gifitiye abasirikare ibihumbi n'ibihumbagiza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabajijwe ku kibazo cy'abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, avuga y'uko bari mu buryo bwo guharanira amahoro ndetse no gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Abarebera kure inyungu za politiki bavuga y'uko u Burundi bujyana abasirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kwibonera amabuye y'agaciro ndetse n'indi mitungo kamere igaragara muri iki gihugu, cyane ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu gikungahaye ku mitungo kamere, cyane cyane higanjemo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bitandukanye by'agaciro bihenze cyane. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kimaze iminsi kiko mu Rwanda gishinze u Rwanda ko ruri kwitegura gutera u Burundi nabwo bakavuga yuko buri maso. Nta munsi n'umwe u Rwanda rwigeze rusubiza u Burundi, gusa uretse mu mbwirwaruhame nkeya za Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiye agaruka ku mubano w'ibihugu byombi, aho yagiye avuga yuko u Burundi nta kibazo na kimwe twagakwiye kuba tugirana, cyane ko turi abavandimwe duhuzwa n'ururimi ndetse duhuzwa n'ibindi bitandukanye, dufite imico myinshi duhuriye. Gusa Perezida w'u Burundi nta kintu na kimwe yigeze atangaza ku byo Perezida Kagame yavuze muri izo mbwirwaruhame zitandukanye yagiye akora mu bihe byinshi. Gusa Burundi bavuga yuko bwiteguye kuba rwahangana n'u Rwanda mu gihe rwaba ruteye u Burundi. Nshuti bakunze, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ayo uyu munsi natwe yasoreje. Komeza ubane natwe dukurikirane umunsi ku munsi umenye amakuru yacu ndetse n'ibindi bitandukanye. Njye nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane.